Menen de kılbiyem. Menen de kılbiyem. Karnın mınanday. Ana karnında içinde var bu çocuk. Çocuk içine girip ketken bolsa gerek. Bir tanesini karasam, bir tanesini gördüğümde mınanday kardı. Mınanday. Çocuk çok bolsa gerek. Tappaysın, özün tappaysın çocuğunu. Kısıp otur. Mınanday karnım benim. Ana da kıyıylem. Menen de kılbiyem. Kız degen adam yok. Dur çoğal. Bar başını ortma çoğal naraka. Çocuğunu izlep tap sen. Çocukçun mınanda içine girip ketken karnın mınanda ce diyetana bilbeysin. Ce özünde figuranda saktağını bilbeysin. Çın aytam da dağım mına yine küçük kaçapı dem sögürüp koyasın da kısa tır çoğal degen adam yok. Prosta her kimin yerge cazı oturbayın da prosta şu kara bir başkaça bulum da Çin özünü sila bakan erkekler diyeyim. Вот. Numerinde beç. Mene çocuğum nece santimetre başıma tartam senin çocuğun dey. Senin çocuğun santimetre mi başıma tartam bey. Ne normal ne? Kantrujin. Ne kılan men senin çocuğundan kelip getirin bana ne var? Cindi. Sen kısıp oturup oldu. Yok çocuğunu bana peş kılasın dey naraktadır. Bitti. Живой görgen beni. Bitti. Mıntip karakon bitti. Bitti. Çok bola. Taytigim menen çok bola toşanın. Kısıp oturup oldu. Maktana berbe çocuğundu. Aşa çocukka maktanganday bol sen. Übülöңdü bak. Baldarыңды bak. Ayalыңды bak. Sasıp otkan kötünü ginekologka görsöt. Ja ошончолук erkek ekensin. Bir negatif erkeklerge aytarım. Bak. Çocuğun maktanıp çoğutasın go. Kıl oşolordu. Seni çocuğundu başka kızlarga bir deyin paydası yok. Kelip getir iştekesi yok. Sen ayalına gerek senin çocuğun. Çocuğuşka çıldır çocuğun ayalına gerek. Bizdekilerge gerek emez. Senin çocuğun da çocuğuşka senin çocuğun tılga ayalına gerek. Boldu şu bar bolğonu. Şimdi çocuk işte bitti. Men de kılıyorum seni 10'da tuğduram, seni 20'da tuğduram deysin yerde. Sen bitti tuğdurup bağlı al oşonu. Erkek. Sen bitti tuğuz oşonu, oşol kızdı. Ana. 10'da tuğuzam diye. Bitti renke öyle. İşte bir kalatıyorsun. Dedəsin nima boldu kelin desen. Uf aynı men çarkadım, men aşağı geldim, men çarkadım deysin. Kısıp oturup oldu. Gelin, tamam ben sizde küttüm dese. Of. Hiç uxlatmadı da şu uxlatmadı da. Energin yok, energiya yok sende. Energiyanı cinaç gerek erkek degen. Erkek degen vağı menen tamaktanış gerek. Her denkenin başını may cebeş gerek, may ceş gerek andasan değil mi? Ertemesen как положено жұмыртқа жеш керек, көкөністер жеш керек. Шында Абеттайам самса, өпкіңірім, неліңер, боғырларыңан май басып кеткен, майлы тамақтарды көп жейсіңер. Ойлы бойсыңар көтіңірді, сасып, организміңер сасып кеткен, Кичине адам деген өзіне қарап жүріш керек, 2 этаж, 3 этаж болбой. Не комфортный, чын айтамын. Кичине 2 этаж, 3 этаж болбой, кичине өзүңөрдү карагылар, жигиттер кечкеле кыздарга сымтага бербей. Ана кыз ана бочка болуп кетиптир, мына кыз семирип кетиптир дебей. Силер өзүңөрдү ким айтат? Кээ бир негатив жигиттерге айтарым да. Өзүңөрдү энең ичкөтүк ачка, өзү карның мынанда. Энең ичкөтүк ачка, диета кармаса бу энең ичке. Энең ичке, ана семирип кетти, энең көтү, сенинге ким карайт? Bir özüңдү күзгүгө кара деген адам жок. Кара күзгүгө, кара bir асты жагыңдан карап кой ичиңди. Чочоңду көрүнбөй кеткен. Чочоңду таппасаң билбеймин. Ана карныңды. Карын мыняга түшүп калган. Мына жер мыняга чыгып кеткен. Мына жер кап кара болуп кеткен. Эми кой өресин энди.
Özüңdü karnыңды kara деген adam жок, ошо кыздар. Майлы го алар кыз бала де, кыз бала. Эркек киши сенчи? Кээ бир эркектерге айтарым. Мына жериңер мынандай салбырап калган. Деп. Майлы, семиргилер, майлы, жегилер, ичкилер, анчалык эмес да. Семисиңерби? Кысып отургулар. Кыздарды арык кызмага жагат дебей, кысып отургулар. Мен эркекмин да деп. Биз аны тандайбыз. Биз аны фигура тандайбыз. Чечогушкалар. Чын